Awu siyangena babukela bakhona emakhaya. Ungena ku Dr. Dlamini umthandazi ngithi sanibonani babukela bakhona emakhaya. Sanibonani balandeli bami. Enikommentako la enithanda umkhuleko Dr. Dlamini ngithi ke mina zonke izitha zakho ngayisikhathi sami lesi mbukelo khona ekhaya. Ngifuna kuyigwaza zonke izitha zakho ezibhekana nempilo yakho mbukelo khona ekhaya. Musuba novalo. Musuba novalo mbukelo khona ekhaya. Ngumfundisi wakho mina yoze ufe ngumfundisi wakho ngumthandazi wakho mina mbukelo khona ekhaya. Noma ngiseyinkingeni ufuna ngibe ngumthandazi wakho. Ungithanda noma ngiseyinkingeni noma ngijabulile. Nami ngidinga nihlupheka nihlukumezekile ningenamali ngenalutho. Phinde futhi mase niphumelele nakhona ngiyandinga babukela bakhona emakhaya. Abanye ke bacela ukungibona hawo mthandazi ubufika lekhathi besilobola lekhathi besishada hey bofika ngenza iphathi ngizoza kulungile njengomprofeti lemthandazi ngithi kini ningiqinisile lento bengiyibuza nokuthi why abantu bavala TikTok yami kahle ngilusola nangitshela ukuthi ngebaze balunge lento engayiphiwa mina ngebaze bayikhona mbukelo khona ekhaya ngithi kuwe njengamanje yonke inkinga yakho khala nje ngicela uyithumele njengamanje sesigodlweni lapha ngisalungisa isigodlo sami kahle nje futhi ngangena kwenye nje indlu encane khona lapha ekhaya nepetitive eMpumalanga iswazini ke sekulungile lapho kumele ngilaphele khona abantu iliphelile ilondo lami isigodlo sami nala petitive nakhona on Friday or Saturday ngibe ngicedile kwakha indlu yenu indlu abantu abadala mbukelo khona ekhaya asikho sikhali esilolelo wena isawuphumelela ngayesikhali lesi ngithi mina onke amaphupha amabi ngiyawagwaza abakwenza okubi ngiyabagwaza abathakathi abaganga impilo yakho ngiyabagwaza abafuna ukuphumela ngiyabagwaza lesibhobo esikuphethe njengamanje ngithi kuwe masikhweshe lemimoya emibi ekhona ekhala khona njengamanje ngithi mayikhweshe ngesikhathi sami singiyigwaza ngesikhathi sami ngithi ngilwa nayo abathakathi ihlobo zakho mntwana wakini ngisemsebenzini ngikuphi na kube uhamba khona abantu bakubukela phansi bacabanga ukuthakatha bafuna ukubona phambili ngempilo ngithi kubo ngiyabagwaza mbukelo khona ekhaya ngayisikhathi sami lesimbukelo khona ekhaya bonke abathakathi abaganga indlozi lakini abaganga isithuna sakho abakubukela phansi bayofuna ukubona umshado wakho umuhle umshado wakho bayofuna ukubona ulobolo ushada ngithi isikhathi asingene phakathi emphanjeni zabo bevele ubuhlungu obuzwayo nambukelo khona ekhaya ngiyabagwaza ngithi Judge lengilosi judge yokulwa Nkosi yamakhosi umbukelo khona ekhaya ngule maphuphe kahle namhlanje avuke ubuthongo obuhle Nkosi yamakhosi thola umsebenzi inhlanhla umshado ukumendo imali imoto impumelo akhumuzi ibhizinisi yakhe konke kuhambe kahle Nkosi yamakhosi ngiyamkhulisa egameni kaJesu Nkosi yamakhosi mongcwele mvule Nkosi yamakhosi kubaphathe mkhayisele athembele kuwe Jehova namandla athembele nakubakuwa sekenhlabeni yonke into ekimhambele kahle egameni kaJesu usephakade haleluya sengiprofethile nje umthandazo kuDlamini wena sovela uphumelele yethemba yethembani sepetitive kuhlala nongidinga mbule khona ekhaya thank you